Господин Јовановиќ, пред да преминеме на отворените прашања помеѓу Србија и Косово, а во контекст на договорот помеѓу Македонија и Грција, сметате ли дека компромисот и политичкиот диалог се сушност клучот за стабилност на Западен Балкан? Znaš da, ako nismo ok jedni sa drugima, ako ne razgovaramo i ne razumemo jedni druge, ako sve gledamo jednim okom, onda ćemo već to biti u 90-im. Ili će u buduće svaka generacija rođena na novom prostoru biti neka ratna generacija, mi ćemo živeti od jednog ludila do drugog ludila. Naravno da je važno to što je Zajev imao dovoljno snage i podrške u društvu za te poteze koje je povukao. Oni nisu laki, ni malo, iako možda to nekom sa strane tako izgleda, a čini mi se da će vremenom, pošto sam siguran da će referendum uspeti, biti mnogo onih koji će na to onako gledati kao just like that. To i nije bilo toliko komplikovano. Jeste, posle puno vremena, Makedonija je bila čudna zemlja. Mi smo oduzimali pravo na crkvu, deo vaše teritorije je stalno bio pod nekim znakom pitanja osporen zbog tog otvorenog albanskog pitanja. Grčka vam je oduzimala identitet, Bugarska jezik, a vi ovde živite i pokušavate tom životu dati neki smisao. Veliki su iskoraci napravljeni. To što su po prvi put sve relevantne albanske partije u vladi je zapravo jedan od dokaza uz neke druge da konačno albanska zajednica u Makedoniji prepoznaje svoju državu. I davanje statusa službenog zvaničnog jezika albanskom je isto bilo nešto što je tome doprinelo. Predsednik parlamenta Albanac u tom paketu zapravo tako nešto je učvrstio. Dogovor sa Sofijom, opet istorijski, pa onda sa Atinom. Mi imamo višak istorije ovde u našim životima i zbog toga nam je taj horizont bio uvek tako uzak, ali svi ti sporazumi su otvorili sada prostor za nešto što je do skora bilo nezamislivo, a to je za neke realizacije, neke pravljenje nekih zajedničkih planova, definisanje ideja od kojih će svi imati koristi i stvaranje mira, malo mira nam je svima potrebno, bez obzira da li smo pravoslavci, da li smo muslimani, da li smo Makedonci, Grci, Bugari, Srbi, Albanci. Bilo koja nacionalnost, bilo koja opredeljenost, da. Našim porodicama, nama, nekog pozitivnog života malo više. Во контекст на тоа, рековте дека мирот не е добре дојден на сите. Македонија го подпиша договорот со Грција и сега изминативе недели во Македонија доаѓаа многу звучни европски и светски имиња од политиката да дадат поддршка токму на тој референдум и при тоа има една реченица која што сите скоро ја кажаа, тоа е дека Македонија е сега пример на Балканот за трпеливост и за политички диалог. Како односно се решава едно прашање? Од Белград, како изгледа тоа? Vidite ovako, ceo svet se okrenuo na glavu. I do nedavno je bilo nezamislivo da se neko pored, ne znam, problema Severne Koreje, Sirije, migranata, unutrašnje političkih turbulencija u Americi, pogledajte što liči politička scena u Evropi. Francuska je izbrisana, nema nijednu stranku. Italija praktično isto. Da se nijotkuda Makedonija pojavi u fokusu, a nije rat, nije kriza, nego se dešava nešto pozitivno. Između ostalog, ta pažnja koju je svet poklonio Makedoniji od Matisa, državnog sekretara za odbranu Amerike, preko Pensa koji će primiti sada vašeg premijera, do Angele Merkel, Kurca kao predsjedavajućeg, austrijske kancelarije predsjedavajućeg Evropske unije u ovom trenutku,
To na svoj način govori o vrednosti onog što je ovde urađeno i značaju toga. A Beograd, znate kako, mi smo, Putin je nedavno jednom poznaniku, inače političaru iz regiona, rekao, ok, Crnogoru sam izgubio, Makedonija je stativa, a na Srbiju zaboravite. Kad sam video, nama je Cipras pomogao da vidimo šta radi Rusi u Grčkoj. A u Makedoniji ne radi ništa, ali radi u Srbiji. Je čustvujete prisutnost na Rusiji? I oni iz Srbije pokušavaju da destabilizuju taj pozitivni proces koji je pokrenut dogovorom Skoplja i Atine. Kao što su pre toga rušili projekat članstva Crne Gore u NATO ne birajući sredstva, sve dok se na kraju to nije završilo propalim državnim udarom koji nije bio ni malo naivan kao što se to sada predstavlja. Dakle, Srbija je talac u toj ruskoj orbiti. Mi smo pritisnuti brojnim problemima. Društvo nam je zatrovano, dezorijentisano, previše luta i zbog toga je meni jako važno što je Zaev imao snage da kaže da će podržati dogovor Beograda i Prištine koji ne dovodi u pitanje stabilnost u regionu i što je Vučić ipak smogao snage da kaže da postoje neke taktičke razlike, ali strateški da i on podržava sporazum i dogovor koji su postigli Zaev i Cipras. To je važno jer kada to kaže predsednik Srbije, dok predsednik Rusije čini sve da taj sporazum sruši, onda je to iskorak iz jednog minskog polja u kome mi u Srbiji živimo. Важите за човек кој што секогаш го зборува она што го мисли, зборувате гласно. Знаејќи чувствителноста на Србија, на луѓето кои што живеат во неа, кога би ве прашал дали Србија треба да го оди истиот пат како и Македонија, односно НАТО и ЕУ. Во ЕУ сте и пред Македонија во моментов, барем како што велат проценките. Ако ве прашам дали сте за Србија во НАТО, што ќе ми одговорите? Pa naravno da jesam, jer je NATO jedini instrument koji mi možemo regulisati svoje međusobne odnose da se ne poubijamo. Zamislite na šta bi ličile Turska i Grčka da nisu bile u NATO-u. Mi svaki 20 ili 30 godina ovde vekovima imamo neke ratove. Uglavnom se koljemo jedni sa drugima. Zbog čega? Zbog toga što nismo u stanju da na drugi način rešimo svoje međusobne odnose. NATO nije samo vojna organizacija, on je i politička organizacija. Organizacija koja je integrisala kontinent na kojem se mi nalazimo. Zemlje koje ga čine nisu uvek bile u prijateljstvu. Pa NATO kao i Evropska unija, one su napravljene na svesti o posledicama antagonizma i sukoba koje je stvorila Evropa u 20. veku. 2 svetska rata. 120-30 miliona ljudi je stradalo u ratovima koji su krenuli iz Evrope. Ja NATO doživljavam kao način prevazilaženja tih naših unutrašnjih slabosti. A svaku ideju distanciranja Srbije od NATO ja doživljavam kao izolovanje Srbije i prepuštanje samoj sebi. Ona takva može samo da nestane ili da bude neka tempirana bomba koja će dovesti u pitanje čitav region. I to je u interesu Rusije i sada kao što je od uvek bilo. Како ја коментирате оној последниот, најновиот инцидент кога председателот Александар Вучич дојде на Косово? Иако знаеме дека за Косово, за Белград, Косово и Србија е една територија, за Приштина тоа се две различни територии. Znate šta, svako može da priča šta hoće, ali život je širi od toga. Ne možete 2 puta izgubiti isto. Kao što ne možete 2 put stati u istu vodu gazeći kroz reku. Mi smo zbog glupe, neodgovorne, zločinačke politike izgubili Kosovo 1999. godine.
čitav jedan vek nismo uspeli da nađemo zajednički jezik sa kosovskim Albancima. Vučić je bio na Kosovu i neki to opisuju kao njegov istorijski nastup. Znate šta bi bio iskorak na koji bi mogao tako da se opiše? Samo onaj govor predsjednika Srbije kojim bi se obratio kosovskim Albancima, u kojem bi se izvinio za svo zlo koje smo im učinili. A ova ideja na Hašim Tači za preraspodelба на териториите? Дали тоа би било? To je daleko, da kažem, to je daleko od onog što sam ja želeo. Би не вратило ли назад неколку години тоа, доколку се случи? Ja sam još 2004. godine tražio od Srbije da ona bude prva koja će priznati Kosovo. Da zajedno sa kosovskim institucijama radimo na ustavu u kojem bi jasno rekli da te institucije sa Republikom Srbijom proglašavaju Kosovo državu građana koji tamo žive sa otvorenim granicama prema svojim susjedima, sa željom da bude član NATO, Evropske unije, s ambicijom da ispravi nepravde iz prošlosti i da učini sve kako bi budućnost onih koji na Kosovu žive bila drugačija, sigurnije, srećnija. I nije bilo pameti za to. Sad kad pričamo o Tačiju ili Vučiću i njihovim dogovorima, mene interesuje šta je alternativa. Za mene nije prihvatljivo ostati ovako kako je sada pa do večnosti. To je samo, takvo Kosovo je samo inkubator za neki novi rat. Da, zato... I zbog toga, umjesto svog pritiska koji je usmeren na Tačija i Vučića, ja mislim da deo pritiska mora ići ka Evropi. Sa vrlo jasnom porukom. Ako dogovor nije idealan i postoje neke pretnje u njemu ili šanse da ga sutra neko zloupotrebi, dajte da vidimo kako ćemo što pre ući u Evropu, onda će to biti besmisleno i nemoguće. Nama je potrebno drugačiji tempo ulaska u Evropsku uniju, drugačije procedure. Mi sad ulazimo u procedurama utvrđenim za srednjoevropska postkomunistička društva pre 30 godina. Otvorili smo pre 2 nedelje poglavlje ribolov. To je važno poglavlje za nekoga na Baltiku ili za Italiju i Hrvatsku. Ali je malo cinično u slučaju naših društava reći da vreme nije faktor. За крај, оно што сакам да ве прашам. Дали гледате сличности помеѓу владењето, ликот и делото на Александар Вучиќ и она што беше критикувано во Македонија со времето на Никола Груевски? Znate šta, to je već teorija, kompetitivni autoritarizam. To su jaki pojedinci i stranke koje onda oni oblikuju, koje postaju suroge države i praktično na takav način društvo čine potpuno zavisnim od sebe. I to vam je model Poljske, to vam je model Mađarske, to vam je model u velikoj meri Srbije, Erdogana, čak se zove Erdogan Belt. Zato nam je važna Evropa, zato nam je važan region. Gruevski je bio izolovan i Makedonija je bila izolovana. Ono što se dešavalo tokom tih 10 godina, ne bi bilo moguće da je Makedonija primljena u NATO i da je bila u dinamičnom procesu evropskih integracija. Kod Vučića mi se ne dopada to što sav otrov koga je prepuna Srbija, on ga ne apsorbuje, nego kao da se njime hrani, da ga onda reciklira i vraća nazad u još gorem obliku. I ne dopada mi se atmosfera u mojoj zemlji. Nema nasmijanih ljudi. Znam da je teško, ali tako malo pažnje poklanjamo onome što je pozitivno. Nisam za političare klovnove i za neko foliranje. Ali kada si lider svoje zemlje, a Vučić je lider Srbije,
onda moraš biti pozitivan. On za sebe stalno kaže kako nije optimista i kako je uvek skeptičan. Господин Иванович, ви благодарам много на одвоеното време. Ми беше чест и задоволство. Да. Hvala vama. Pozdravite vašeg oca.